ukuthula kumnqini, ukuthula kumandukulu, ukuthula nakunyoni emhlophe, ukuthula nakumaphuzu. Ake ngibingelele indlu emzini wasembalenhle namhlanje ngelihle igama lomfeli wami uKristu Jesu. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibingelele singabo ubaba wethu udada kanye nomama udada nabo bishop bonke abakhona lapha, abomengameli bonke abakhona kanye-ke namakhosikazi abo. Phela ubishop nomengameli bangagama kufanele ukuthi bahamba bagalile. Ngibingelela-ke bona uMola noSipho alibonga lenkosi. Ngibingelela nabafundisi bonke abakhona kunye nomama bakwabo abevangeli kunye nomama bakwabo egameni likaJesu. Ngibingelele omama bonke abakhona la endlini ngegameni likaJesu. Amen. Bese ngizigina nganayo kwaye egcwele egameni likaJesu. Ngibingelela abantu abami egameni likaJesu. Bese ngibingelela ama-young pastors ezizithetha phambili, ama-young pastors lawa azongena ey'cathweni zethu masesikasekho alibonke amalenkosi. Ngifuna ukusho bazalwane ukuthi inhliziyo yami yethabile, inhliziyo yami imnandi. Iney'khulumo ezimbili ubaba lo wasemazulwini ekadakadeni kanye nomkhwenyana wami uMnguni, umkhwenyana wami njengoba athi umngani kabakudala kodwa kuyekuthi bakazana bonga amazwi ethu ukulanda sonke nani. Ukhuluma nina kanje ngiyajabula ukuthi nofuna ukukhomenta uzokhomenta kahle ukuthi washo ubani. Manje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi mgabadeli usuku lolu esathi uMaskoka washo ngaleli langa ufisa sibe la eMbalenhle. Amen. Sizokwenzela le nkonzo bakhulume kahle laba ukuthi abanye abathandi uma wenzela umuntu into efana nayo. Amen. Bese naye sobuka naye ithuba lakhe nami nabo bami ama-branch ayi-4 asangangenzela nami. Amen. Alibonke amalenkosi. Manje ngithanda ukukubongisa babonke abadeli ngenxa yesikhathi nami ngifuna ukusho ukuthi ubaba lo bazalwane siyamhlonipha kakhulu le bantu. Amen. Simhlonipha ngendlela emangalisayo. Sikhona isikhulumo esikhulumile sathi lo ufana nothisha lithi ebandleni. Amen. Uma sukuma kuba khona izinto ayifundisayo. Amen. Amen. Noma ngehla ngizala phansi noma libona bonke abaholi behla beyibhuramphula imfundiso kaloba. Amen. Baba kuhlala akakwazi usini umaya phansi sihlale singamkhaya. Yes. Amen. Akakwazi umama uma platform bahlala umama bangamkhaya. Amen. So siyabonga baba wethu ukuthi izinto oyishoyo ziyenzeka. Amen. La bazalwane kuba kumgabadeli wangena kudala kuseyilapha akabi la eMbalenhle. Amen. Wangena kudala uma uqasha emfirva ubaba udlala uyoqala la emzini wasesekhulu. Alibonke amalenkosi. Uma asuka lapho wawugrindani wehlale wehlela kini emele wathatha ibhasi elikhulu wagcwalisana kothulani abantu bayomukela umfundisi nebandla. Uma befika
uJiji waze wagoloza wathi usitshela labantu abawu7. Amen. U7 kasile. Wathi uJiji izwe lingaka isonke libanda kusho abantu abawu7. Amen. Wathi break down yona le7. Nenamba yokucall incomplete kuphela. Amen. Amen. So uma umultiply ngokukholwa kwenzeka lento eyenzakalayo njengoba ngikhona. Amen. Alibonke igama lenkosi. Amen. Ngakho ke ngifuna ukusho bawawethu uNkabatele ukuthi namhlanje uNkulunkulu akwenze kahle. I remember Good Friday wokugcina ka2016 Chandi sisempangela. Wathi ubabudada angithina ebandeni sale top 5. Lesaziyo ukuthi kakubizwe yona ngobudi hayi sesishayile le 100,000. Ubabudala wathi ngiyangena. Wangena ubabudala sathi izokhona le branch wathi izokhona. Yangena yayishaya target ngale kwa 10,000. Amen. Sathi awumkabatele. Uthe noma asala ebranchini esibonele. Good Friday wokugcina 2019 waphinde wayenza lento. Ngiyabona ukuthi lo muntu uyaphikelela. Alibonke igama lenkosi. Amen. Kunemfundiso yinye eMkabateni esithandile. Last week we explained. Zathi masibizwa siyonikela nani. Wakhipha envelope wena. Saziwa mahloni nalabafowethu noma sayiphatha envelope. Akukho la ufika khona ngaphatha envelope. Amen. Sasanongoma ufika ne-envelope. Sasisemondo ufika ne-envelope. Amen. Express ufika ne-envelope. Manje ayusifundisile Mkabatele ukuthi baholi uma siyohlangana asihlangana khona envelope ayibe khona. Amen. Shawethu usifundisile ukuthi ayibe khona. Amen. Ngoba sizomuka nje branch nayingeni iqale nge-envelope. Ukuze sibonakale ukuthi no size kuyo uqobo lwakhe. Amen. Amen. Tela benifundele lesibandi. Incwadi yokuqala kaMahebheru isaqonga sika-13 iverse ngeka-17. Awuqala umfundeleke baba wami. Mahebheru chapter 13 iverse ngeka-17. Amahebheru ku-13 iverse lika-17. Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imphefumulo yenu njengokuzabalandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akukunisiza. Asibalalele abasiholayo ngoba baloda ini imphefumulo yethu bazawulandiswa ngayo bona. Amen. Uma ungamlaleli umuntu okholayo ufuna ukulalela ubani? Ekhampanini la uphethe khona wenza ama-instruction noma wenza imigomo yaye supervisor ephethe wena awuphambuki bese ufuna ukwenza okwakho. Ngabe ebandleni sidinga ukubalalela abasiholayo ukuthi uyakuthanda noma kawumthathi khona umuntu okutshela ukuthi angimfwanga kodwa Mashinini. Amen. Angimfwanga uJesu. Noma ungangifwanga-ke but ngumholi wakho ngilalele. Yayisithanda islogeni esakhongolose esithi noma ngabe awumfuni kodwa because lo muntu uyilida yakho kumele umrespecte umlalele. Alibonke igama lenkosi. Manje akuyibo ukuthandake uma sesibuye epolini. Kumele wazi ukuthi lo ulunde umphefumulo wakho uzawulandiswa ngawo ngomhla wokuphela ukuthi wakutshela iqiniso wena usahamba emhlabeni. Alibonke igama lenkosi. Zelusa umhlambi wayethi omunye umhlambi lwesulusile uyakhuluma. Wenza futhi kunuke nasendlini lo mhlambi esulusile. Kodwa asubalekeli ngoba ngumhlambi lo uNkulunkulu asinike wona futhi siweluse. Siyabonga ukuthi Mkabatele uluse lonke uhlobo lwabantu, uluse lonke uhlobo labefundisi, uluse lonke uhlobo lomengameli. Bayazi ukuthi uma kunobabudala akumelanga ngibheke. Amen. Kumele izinto ngizihambise ngendlela efanelekile. Cela ukubambelele yesibili yakamaThesalonika 1 chapter 5 verse 12 no 13.
Into yinye le. Amen bazingcwele. Amen. Incwadi kwabaseThessalonika chapter noma isahluko 5 sifunda uverse 12. Ngaphansi kwesihloko esithi mabazise abaholi babo balulekane. Athu verse 12. Kepha siyanincenga bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini nabanilulekayo. Hey bazalwane. Akekho umuntu okhandleka njengomfundisi. Ushiwo. Akekho umuntu okhandleka njengomfundisi. Selikanamali badla. Kufuneka kiwe endaweni. But umfundisi kumele abonakala afikile khona. Ukuthi ufika kanjani, ufika ngani, hayi akunandaba. Kodwa umfundisi kumele enze njani, afikile khona. Ngakho ke bayakhandleka laba bantu. Lithi iBhayibheli asibalalele laba abakhandlekayo ngoba yibona abahamba phambi kwethu nabasifundisayo alibonke igama lenkosi. Ubhlungu ke ukhandekela utrera. Ukhandekela umuntu wayethu baba uNkosi uJiji uNgqwa oza ngalelo la. Kuthi nasekuthiwa sewulele bafuna ukuthi ayikhambe yonke le crew. Sebazowenza ukuthi umndeni ubone ukuthi ezami ubonile ezami. Ezakho azibonakala ukuthi nawe uyaya kwezilabantu abangakhona. Bona abantu abafuna ukathenda. Bona nathi sayinkinga kuye. Sokufuna sonke. Ngathi sini omani umkhulumele baza ukuzona namkhulume wethu. Bona kayi. Dati siba khona. Yabona noma sila. Last week besingena. Nalela week besingena. Nalela week besingena. Yoze kulamle ukuphela kwaNovember ngine mind you ukuthi ikhona imali ya every weekend ukuthi uhambe alibonke igama lenkosi ukhulume kahle ubaba Simazulu naye ngekho nemali akwazi wena ukuthi ufika njani umfundisi right imoto sokunayo kodwa ihamba ngani ake ime epompini kuteke yethu alibonke igama lenkosi so asifundeke bazalwane ukuthi labaholi bethu asenze njengoba niyayifika emathendeni ithatha envelope. Ayifika emathendeni ithatha envelope bama 1000 bama 500 uyobhalisa kuye ngasaso losubmit. Ake sifundeni ke nathi la ebandleni lakithi ukuthi sikwazi ukubeka sibekelele ukuthi the day ukuthi umholi wami uyaphiwa. Hayi ngizitshele nje ukuthi namhla ngizomthu 2000 rand. Okuphuma kimi. Amen. Alibonke igama lenkosi. Manje thina iyona sasule sonakala mbuthi sajolo ukunikela ama 50 rand. 100 rand nje ayisobona ukuthi ngidibhe kakhulu. Hey. Kanti uma ukunika incebo yila wenza khona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mawenze njani mawuhambe ivangeli limala bazalwane. Kodwa ukulihambisa izima. Amen. Undaba. Verse 13. Nibazise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Nabo. Alibonke igama lenkosi. Asithathane kahle nalabo abasikholayo. Ekugcineni kwabo konke asibazise sibathande. Siyabonga mgabadeli ukuthi noma kuthandike sokutholile namhla ukuthi kugcwele iholo kangaka ngoba sikuthanda. Ngoba sikwazi ukuthi uhamba kahle phambi kwethu. Alibonke igama lenkosi. Hey, wonke athi okhuluma kahle abantu ngeke bakuthande awusiyona imali. Amen. Manje ngithi mina noma ngabe awungithandi kodwa uNkulunkulu lokwangiphe kona wami. Ngiphe kona. Yabona ukhulumile mosiko ukhulumile wathi isiphethu uyasithola. Salo umsebenzi kodwa thina asifundile shani. Kodwa sibele ndumoya kaNkulunkulu. Ukuthi hayi lebhameni salishiyeka yilabo abadala bale bantu. Kodwa sishumayele lona kuyisikhathi noma kukhasiswe. Amen. Sisole siyale sikhuze la kumele sikhuze kalibonke igama lenkosi. Ingakho ke sizobonga namhla kubaba Mgabadeli ukuthi baba wethu siyabonga Mgabadeli. uNkulunkulu akwenze kahle. Kuneverse lokugcina engicela ukulifunda wawangifundela lona umoya wami nami ubuhlungu. Ya wangifundela lona namhla ngicela ukulibisela kuwe. Isaiah 45 verse 1 no 2. Ngiyagcina ke ngalelo verse. Wafunda nami ngaze ngakheka ngalelo verse. Siyafunda ke bazalwane Isaiah 45 verse 1 and 2
usho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe kuKoresi osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlulele izizwe phambi kwakhe ngithukulule izinkalo zamakhosi ngivule iminyango phambi kwakhe amasango angabe esavalwa. Uma ubanjwe ngusomandla mkabadeni noma ngathi bakubloka la embalenhle abafuni ukuthi uphumelele kodwa lo ngoba ukubambe ngesandla kusho kuyena uSimakade uthi uzovula iminyango uzothubulula ngisho nebopho ezivaliwe azithubulule mbone nje nihamba kahle nomama mbone nje niphumelela nebranch ngoba sekukhulume umnikazi webandla kwakhuluma umnikazi ophethe ibandla lakhe phela thina ngithe bevele kuphele siyisebenzi sithunyiwe ukuthi siyikhonza kaNkulunkulu senza lokhu uNkulunkulu asithume kona ngakho-ke noma kukhona ziphi izibopho ezibekiwe ukuthi ungaphumeleli kodwa ngaleli zwi baba wami uzophumelela ungasabi. Mina ngiyakuhamba phambi kwakho ngihlelembe amagebhugebhu ngephule izivalo zethusi. Kusho uJehova banyana ngiyalizwa lezo uthi uzohamba phambi kwakho mkabadeni ahlelembe amagebhugebhu asuse ngisho nezivalo zethusi ezivaliwe ngoba ezinye zezinto ziyawubekwa wena ungazi ukuthi la sengithiyiwe uthi uyenza ubambe lo meqo kodwa uthi uNkulunkulu mina ngizawuhamba phambi kwakho ngihlelembe amagebhugebhu ngisuse konke okungaba izithiyo ukuthi uma uqhamuka wena uvela uflow uhambe smooth. Alibonke amalenkosi kwenzeka lokhu-ke kumuntu okholwayo kwenzeka-ke lokhu kumuntu omthembayo uSomandla hhayi okuthemba uSomandla aphinde athembe ezinye izinto kodwa uma uthembe yena yedwa uyawuhlelemba amagebhugebhu avule yonke imgoqo obekelwe yona ukube kuya ngaba abantu ngabe kade salala ukube kuya ngaba abantu ngaba sisaphili kodwa ngoba kukhona ohamba phambi kwethu ahlelembe amagebhugebhu bantu bami akuvulele noma ngabe sekuthiwe emsebenzini hhayi ukhulunywe kabi uzowususpenda kodwa ngoba uhamba phambili asuse isalfethini babone babuya ngena alibonke amalenkosi yilo Simakade simkhonzayo kunokuthi lebandla lonke asimbongiseni ubaba wethu uBabdladla ukuthi uhambe endleleni hhayi ukuthi uSmooth akho smooth ukuhamba endleleni futhi-ke nina-ke abasey'khoveni niyazi alibonke amalenkosi ngingofakazi ukuthi simila nje ngoba sime naye uma engakithi lithi iBhayibheli akekho ongamelana nathi alibonke amalenkosi esizokwenza-ke bancwele njengoba nibabona namhla uBabdladla ahleli nathi angakagcoki impurampura sizomenza ukuthi namhla ahluke alibonke amalenkosi athathe ingubo azothi mayigqoka uma evela nani nibontayi sekuvela ibishop sekuvela ohamba noSenior alibonke amalenkosi ngoba ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi uma sathi uSenior akekho uBabdladla sokhona nike umsebenzi okumele awenze amen. Ingubo ezizomnika yona uBabdladla dala uBabdladla agqoka ngakho-ke ngeke simfundele indaba yakaGenesis angeke simfundele indaba kaIsaya angeke simfundele kade agqoka kodwa namhlanje uthatha ingubo leyo bukhosi uyabona umagistrate nejudge abagcoki ngokufazwa umagistrate ugcoka ingubo emnyama enompovana la kodwa ijudge ishaye bovuhle athintwa uyabona ukuthi sekonakeleke manje naye-ke uba mgabadeli le azoyithatha sekumele nazi ukuthi sowufana nejaji alibonke amalenkosi kasayi kumikisa iy'khalo ey'ncane kuBabdladla ey'ncane nizise la kubafundisi yibo labo enaya kubo abomsibili batshela iy'khalo zethu kodwa lapho uBabdladla uzoyiy'khalo zempela ngoba seyijaji lethi ingubo azoyimbatha seyisho khona ukuthi so
ukhuluma indaba ezinkulu zebandla alibonga leNkosi ngicabanga ukuthi ngabadeni nasubethele ngoku sebangabhizela ukuzolami labantwana baxabene amen uma lesibonelo kalokuthi ibiza ubabudlana abadala azokhuluma indaba zeyouth amen alibonga leNkosi kodwa kalokuthi lenze leyo nto ukuthi nibize abaholi abakhulu kangaka bazokhuluma indaba zeyouth indaba zeyouth izokhulunywa ngabalingene alibonga leNkosi ngamanye amagama ufana nomuntu osakhuluma leza ndaba zalapha phezulu kumanagement amen ngoba imanagement ayikhuluma indaba zakufloor bakhona ama-supervisor lephansi kufloor akhuluma lezo ndaba njengaye ingubo azoyimbatha izobisho lokho kanti bonke igama leNkosi ngakho-ke sizobonga bazokuthi abanye sabangala ubabudala kuthiwa uyaphiwa bangena omama bagcoke impurampura njenganini omama bayigcoke impurampura nangabe bagcoke ugreen cha kube isicelo bazalwane amen nakuyigeza clean kube isicelo ukuthi uma sesimbesa ubabudala noma mdala umamdala akafuni ukumatsha yedwa amen kababa angakambathi base kubazi ukuthi hayi bomama manenize niyimbethe ukuze naye nasematsha eceleni kababa abasafaneleka ngalibonke igama leNkosi amen ngakho siyabonga mkabateli bonga nebandla ibranch kababa ekwazile ukuthi namuhla ibone ukuthi kule nkonzo yesipho sakhe imshaye ngale surprise yengubo nesihlabelele simnandi ke siphakame sonke abazalwane bethe abaholi bezosibonga bishop azoyimbatha bese usivulela indawo amatshe yojika nemnyango nemfuleni indawo akwazi ukuhamba